Marko Janjušević je pobegao iz zadruge PET, a sada je otkriveno zašto je diskvalifikovan iz realitija. Kako domaći mediji saznaju, došlo je do ozbiljnih problema nakon što je zadrugar tokom jučerašnjeg dana otišao na glasanje. Naime, Janjuš je izašao da obavi svoju građansku dužnost i tom prilikom je krišom pozvao ćerku Krunu, a to je primetilo obezbeđenje. On je tada fizički napao obezbeđenje koje mu je oduzelo telefon i upozorilo da ne sme da krši pravila i ugovor koji je potpisao, piše Republika RS. Oni su ga vratili u reality, ali Janjuš je još više podivljao, pravio je rusvaj što se videlo na snimku iz ekonomskog dvorišta. Sve ovo je dovelo do hitne diskvalifikacije.